شێخ سلێ و عەفدال Birêde wê şeva dawiya dîwana Sûrmelîman Mat Paşa ji bîra Evdal dernediket. Peyvên derwêşê gerok tim di guhên wî de diçingiyan. Bi peyvên derwêş re li dîwanê çawa mirovan bala xwe dabûn li ser wî û di binê nêrîna wan de çawa eceqî bû ji bîra wî dernediket. Hestiyariya wê rewşê dijwar her gav xwe li dilê wî nedikir. Li xwezaya ku tê re diçû dinêrî, bala xwe dida ser hemû tişta ku bi ber çavên wî diket û guh dida heçî dengên ji xwezayê dihat. Bêyêviya ku ew ê Şêx Sile têk bibe ber bi qonexa xwe ve dihat. Evdal gelek dever li dû xwe bihiştibû û xwe gihandibû hudûdê Îranê. Hudûd derbas kir û rêwîtiya xwe domand. Hat xwe berda nav erda Qeleniyê. Gava ku hat û xwe gihand Qeleniyê, terxanbegê tarî ketibû erdê. Qeleniyê terxanbegê tarî ketibû erdê. Piştî ku ket nava Qeleniyê, xwe li malekê girt, hat li deriyê malê xist û got: Malê hûn mêvanan vedihewînin? Ewil ji hundir dengek hat, dû re xwediyê deng xuyanîbû û got: Serseran, serçavan mêvan, mêvanê xwedê ne, çawa em ve nahewînin? Kerem bike were derbas bibe hundir. Evdalê Zeynîkê bi mazûbanê xwe re derbas bûn, çûn hundir rûniştin. Weka adetê mazûban li hal û wextê wî pirsî. Mazûban vegeriya bang li aliyê malê kir, xortekî tenik û dirêj xuyanîbû. Mazûban jê re got: Tu vegeriya law erê nehatin bavo. Ka ji diya xwe re bibêje bila şîva me bîne bila be bavo. Mazûban vegeriya ser Evdal û got: Mêvano, xwedê çi kiribe xismet êdî? Lawik di vê navberê de ber bi Evdal ve hat, wek bixwaze zilamtiyê xwe bi wan bide qebûlkirin, destê xwe dirêjî Evdal kir û got: Tu bi xêr hatî xalo, tu di nav xêrê de bi xor tihêja. Piştî ku xêrhatin li Evdal da, lawik vegeriya bi aliyê din ve wenda bû. Xuya bû mazûban nedixwest berî xwarinê ti pirsan ji mêvanê xwe bike. Şîva anîn şîva xwe xwarin. Piştî şîvê hîna nû mazûban ji Evdal pirsî: Îcar mêvanê min, tu ji ku tê, tu bi ku ve diçî? Hemû hazir bihesibîne, ez rêwî û mêvanim. Serçavan, ji gava ku ji te ku tu hetiye ve tim ji te re dibêjim: Mêvano, û min li navê te nepirsî, navê te çi ye? Navê te çi ye bixêr? Evdo. Evdalê Zeynîkê bi zanetî navê xwe bi temamî negotibû. Mazûbanê wî ji ber tevger û bersiva wî pê derxistibû ku ev ji pirsan eciz e. Wî jî nema xwest ji pirsên din ji mêvanê xwe bike. Piştî kêlikekê ji Evdal re got: Mirov mêvanê xwe ji mala xwe rake û bibe malek din nexweşe. Lê odeya Terxan Qeleniyê niha tije mirovin. Nizanim te navê wî bihîstiye Şêx Sile dengbêjê wî ye. Niha civat kom bûne û Şêx Sile ji wan re distirê. Bi dilê te be heger tu aciz nebî, dixwazim em bi hev re herin wira şevbêrka xwe derbas bikin. Piştî ku me li kilamên xwe guhdar kir û şevbêrka xwe kir, em ê bidin rê û werin malê. Tu nabêjî çi? Ji Evdalê Zeynîkê re li hev dihat, bi wê dixweşiyê li mazûbanê xwe vegerand û got: Serçavan, eciziya çi? Ez ê pir bêkêfxweş bibim. Me şîva xwe xwar, ka em rabin herin. Rabûn ketin rê, hatin derbasî odeya Terxanê Qeleniyê bûn. Nêrîn ode bi dev re tije ye. Mazûban bi Evdal re hema xwe li devê derî berdan cihekî vala û li wir rûniştin. Cevat geriya bû Şêx Silê kilam digotin. Evdal lê nêrî Şêx Silê yekê yextiyar e. Yextiyarê ew helandiye, hiştiye çerm û histî. Salên ji hemrê wî çûye, ew bejna wî ya zirav û dirêj wek gopalekî xwar kiriye û tewandiye. Bala xwe ji ser wî da peyvên wî. Ji guhdarkirina wî fehm kir ku peyva wî derwêşê gerok di cide ye.
شیخ سلی دنگ بیجه کی گلکی خورده هنکی دن جی به بالداری گوه دا دنگو پیوین شیخ سلی جهیله که و جی بالا خود دا سر جواته جی و خویا بو که جواته جی تیرا خو ج دنگ بیجی و عادتن هستیان سودا خو ورگرت بو ده بیجن گاوا که هاو قول همبری کوي به عشقا کوي راد به وچه خوش گوتن ها گاوا که شیخ سلی کلام دو گوت عشق لعبدال دانی عشقا کلام لی دانی کسی کشاندن دزانن گرمه کلامان ده خوینه وی ده سری هل دا دویا کلا خواه در ببه دویا خواه جپیوا به پیخلاوی گرده بو رزگار بکرا دویا حقی پیوی دابیای کج حکمه وی رزگار ببیا نما کاری بو بخواه جه مازوبان خواه را گود تو کاری بو جترخان بگره ببیجی بلا دستوری بده از کلامه کی ببیجم میوانو هم نکارن جه را ببیجن ویا بگه لجه خواه بسکنه جاره که عشقه تو با افدار ندی بکو بسکنه و دل پیویج خواه بهله جه کسی کلک خواه را گوت ویجی دل نکر بالا ترخان بگ چو سر پستا بی و پی حسیا ترخان چاوا مروفکی مزن و معقول بو هر بسا زانه جی بو روشا افدار جه چاوه وی نرویا بو غازی افدار کرو گوت اوی لبردوی دریه و دی رنشتیه او خریبه چیه دوزا چه لودکه اوی که افدار جه خواسته بو جه ترخان بگره بجه اف ظلام جی دخوازه بستره رابو سر خواه گوت بگه من وله او جی دخوازه کلامه که بجه و جه من را ده بجه جه بگره ببیجن هگر دستوری بده دخوازم کلامه که ببیجم که هلا بلا کرم بگه درکه و پیش ام بنرن بیاو کیه افدال درکت پیش ترخان بگجه را گوت وره نیزیک لسر دا غوازا وی قنج نیزیکی لیکر ترخان بگوت ناوی تا چیه با ناوی تا بخیر ناوی من افدویه بگی من تو دو بیجی از کلامم بیجیم هگر برزاد تا بد خواستم کلامه که دودان ببیجم هگر تا عجباند از چند حباندن جی ببیجم نا هگر تا نعجباند جخواه ویا دنگ بیجه تا هیا ایجار اوی دنگ بیجه تا کلامم خواه ببیجه نا بسا نابه از ترخان بجه قلنیه ما لوده من همه بسا کلام نای گوتن هر کسی بخوازر نکار لوده من کلام بجه شرط من هنه شرط انتا چیه توجه دنگ بجه من شیخ سلی هونه کلام با ویجن بر هف هگر تا زور دنگ بجه من بر بسوزه خوده جمال دنیای تا زیف خواست تا زیر خواست تا چه خواست از بدم تا دی دنگ بجه من زورا تبه از سری تا جه بکم اگر هبه اوی جناتا جنبی زاروی که انتاجی اوی سیی بمینن دا ایجار تو شردین من قبول دکی وایا میدان تو ناکی لجه خورونی تو هی تو نهی افدال جبو ویه که جدوانا سرمالی محمد پاشا بویه لخوا آت کریه که حتی شیخ سلی تک نبه لدیوان نام کلامم بجه جه علاج گری رابویه دایه ری جبونا وی هاتیه سر شیخ سلی او وی گاوه تو عشقا گوتنه جی خو برده دلی بی لید دلی خود ده هندر خود حساب خود که جو خود پرسه از ببیجم نبیجم از ببیجم نابه از نبیجم نابه از هرم نابه بمینم نابه به داویه ده جو خور دبیجه دست ترسونه کان سینگا سپی نابینه ولهی از ببیجم لترخانه قلنیه و دگره و دبیجه بگی من شر تب آوه که قبوله از ببیجم هگر من زور دنگ بجه تبر زیر تجی مال تجی جمرنه لازمه لی دنگ بجه تا از خستم بسوزه خوده لوی دنیای تدوزا من و حقی من لتا تونیه سری من جیکا و زانی بر روحی من لتا خوش حلاله یا جامیره ده باشه من قبوله دکام امی بنرن لسر اری کرنا تارخان افدار زینی که لجوات نری بالا خود داستر شیخ سلی همه خود ریجی بالیوک شوان
با خالیên Îranê ku pirça wan bihuşte kir, bi haliv kişand bin xwe û pişta xwe da dî wêr heniya xwe da heniya Şêxzilê û bi çend dengên hêlî lîrand. Baweza xazan û bikirîna gulengiyan qêrdan xwe, bi qerik û geweriya xwe de deng bir wanî. Qerika wî ya ku ava serhedê vexwariye, wê qerika wî ya ku kaniya kilaman bû, dengên ji hev cuda li hev vedigerand. Tu yê bibêjî qey 10 bilbila şalûl de avêjin ber hev. Dengê wî bi zengil li dîwanê geriya û ew we mest kir. Şêxzilê di cihê xwe de sekiniye, kes nizane bê lê çi difikire. Hema wisa mabû li evdal û kirinên wî dinêrî. Wî jî texmîn kiribû ku vê carê ew ê rewşa ne wek her caran be. Evdal û Şêxzilê avêtin ber hev 7 roj û 7 şevan avêtin ber hev. Kilamê herduyan jî dawiya wan hat û qediyan. Du hûtê peyvê, du kaniyên gotinê, du deryayên evînê li hev kihêrî mabûn, ji ber hev dane dixwarin. Di peyvê de yekî jî yê din re xatir nedikir. Ne dibû di huner de xatir bikin, bi xatir ew ê dilê peyvê ji xwe re bihiştana. Bi vêya zanîbûn, loma her çi qasî evdal li beriya ixtiyariya Şêxzilê diket û Şêxzilê jî xatirê mêvanê zanîbû jî nedibû. Ev peyv û huner nedibû nehêştibû tiştekî din. Heger bixêdiyane wek çemekî bimeçiqe û ava wî jî jê xwe bibe. Ew ê jî bibûna du kesên pûç û vala. Loma heta ji wan de hat hunera xwe rê hevdû dan. Hemû meqamên hene ceribandin û li hevdû zêde kiribin. Piştî wextekî îcar avêtin ser hev, avêtin ser şexsê hev. Heta vira bi awayekî hatibû li vê derê evdal îcar awayekî din kilam avêt ser Şêxzilê û got: Erê lê yeman ê. Şêxzilê mala û qeleniyê şewitî bişewite waya li yalî mala. Şêxzilê mala te şewitiyo, qeleniya şewitî bişewite ha li yalî mala. De tu rabe îşev ji êvar de di koşka terxan de tê dengê evdalê Zeynîkê û Şêxzilê, dengbêj û şaîr û kelim û galegal e. Şêxzilê min sond xwariye bi sondê temam e. Ez ê yeka wisa bînim serê Şêxzilê. Dara dunyayê kesî neanîbe serê ti hogiran, ti hevalên lê yeman. Şêxzilê got: Evdal mala te şewitiyo, qeleniyê şewitiye li yane dişewite ha li yane. Şaîro serê min bi heyrana te be, qeleniya şewitî dişewite li yane ha li yane. Eva koşka ez û tu tê de rûniştina koşka terxan e. Di biniya mala me re rêka cadê, îşev ji êvar de te reqa peytûnan kûçikbavê eceman e. Law xwezila çend salên ewil tu rastî xortaniya min bihata. Ez ê çi bikim sala îsalê felaka min standiye. Eşka min şikestiye, ji devê min ketine cotek tiran. Lê yeman. Evdal got: Şêxzilê mala te şewitiyo, ez evdalê Zeynê me, kevê gozelim şahê dengbêja me. Şaîrê rû dunya me, ez geriyame li çar qurnê dunyayê li dunyalikê. Tu rabe mêzeke di biniya me de, dîdeme ha xweş dîdeme. Şaîro serê min bi qurbana te be. Tu rabe mêzeke di biniya me de dixuye, dîdeme ha xweş dîdeme. Şêxzilê devê min dikane, sînga min pirtûk e. Zar û zimanê min dinivîse, ji hemû dengbêjê şerqî re hûr qelem e. Erê law
تمی و وستیا من لتبه وقتا تو کتی ناف جماعت جانکان و جامران تو پیشی سلاف که بمن ده ببیجه عفدال حلال باجه ترا هر تمجارا تو غستایی لما از شاگرد تمه. شیخ سلی گوت عفدال مالا تشوتیه گوتنا شوتیو گوتنا تیه دبنیا مدد دخویا دیدم ها خوش دیدم شاعرو سری من به حیرانا تبلی وسا نگوتنا شاعری منه دیدم دخویا هوا خوش دیدم لی بجنا شیخ سلی زراون نولا تاک رهانا لبردوی چمه بهار آوا چمه قلنی رابویه تی خواب سر مد گرم گره پیغره لما افضل مالا تشوتیو از بالا خود دمی از یختیارم تو گنجی شه عمری من را شرمه لو خزیلا 4 سالین عبری تو راستی خورتانیا من بهاتا از چه بکم سالا ای سالی فلکی جمن ستندیه عشقا من شکستیه کاغدو برات من کتیه دست شاه عجمه. افضل گوت شیخ سله مالا تشوتیو از افضال زینم که گوزلم شاه دنگ بیجام شاعری رو دنیا لو از گریام لچار قرنه دنیا از دچم شامه و حلب قویت باسرای و گریام شام گوبکا دنیا از هاتم ولات ما سرحدی برف خواه بردایا ممکا زر از دچم بشیریه گنم رابونا سنبل دانه رزق عالم تمامی حب کتنی لو دن ناوا جماعت ده تو گوه بدمن و وی گوتنه من سوند خواریه به سوندا تمامه از یکا وسا بینم سر شیخ سلی بلاج بیرا نچه حتانی روژا مرنه. شیخ سلی گوت افضل مالا تشوتیو از روژا کجی کسماخا به سبیره در کتم ناف کلا وی مسئولی من بالا خدای شالولی دگوت وی بلبلی دواره امی قاسه کجی کیفی را ورنن لبنی سیا داری وی سرگلی لی دگوت تو بخوینه به مقام عفدال زینی که از جتر را ببیجم 366 آواز شیخ سلی. عفدال گوت هریه شیخ سلی مالا تشوتیو جمن را دبیجن عفدال زینی که باوی تمو سوار جندی گلا گووندا شاه دنگ بیجان شاعری لرو دنیای لو بجنا من نکنه تو میزک از ندریجم لمینانی تاک رهانه دوی گلیا آواز با آواز ایوار و حقی من تمام بو شاق داویجم لو تمی و وستیام من لتبه پشتی عفدال زینی که لجماعت جانک و جامرین رو دنه پسنی خواه و نده نبیجه پشتی عفدال زینی لدنیای هی از دنگ بیجم یمان هری تارخانو جمر را ببیجن عفدال زینی که باو تمو سوار جندی گلا گووندا شاه دنگ بیجان شاعری لرو دنیا لو بجنا من نکنه ندریجه لمینانی تاک رهانا لدوی گلیا گوت حقی من تمام بو شاق داویجه تو بدی خاطر خودی و پیغمبران خاطر عفدال زینی که تو گوه شیخ سلی جه نکه ایرو 7 روز و 7 شوه وی چه بونه به عفدال زینی که شاه دنگ بیجان ره. شیخ سلی گوت عفدال دیدم جه گلا دلی من ره خوش دیدم جمعی دیدم بر مره دهر دکشه گره لمه از چه بکم قلبمی درانه من کتنه از نه همسال تمه افضل ارید تو شاعری تو غستای منی از شاگرد تمه لی یمان افضل گوت
شیخ سلی بجنا من نکنه ندریجه مینانی تاک رحانا لدوی موسلی شغداویجه اوه هفت روز و هفت شب شیخ سلی لمن را کلامان دبیجه گلی جماعتی هون بزانه بن کج شیخ سلی شاعره و خوش دنگ بیجه لیمان پشتی هفت روز و هفت شوان که هر دو دنگ بیجن مزن وک بلبل و شعلان دکالیان و دخواندن دنگ شیخ سلی نما خواه بر وی روشه گرد شیخ سلی نما کربول لحنبر دنگ عبدال دنگ خواه هلده بقیره بناله بکاله و ببیجه دنگ وی کرکو لحنبر حفرکی خواه دستینه عبدال زوراوی بربو تارخان قلنی بیکل یختیاری شیخ سلی و هفت روزن که وی لبر خود دایه بنیره جبر تکشونا وی حیرت ببو لبر خود دکت که دنگ بیجه وی لحنبر دنگ بیجه کی دن تکش دوچه قتل خمگینی شیخ سلی ندنری روشا دنگ بیجه خود ندانی سر بالا خواه و همه حیرسا خواه سری وی درد کر گاوا که عبدال دی ترخانه قلنگی لبر خواه کتیه و نحقیه لشیخ سلی دکه جیره گوت بگی من بلحق نقیره و حیرس نبه توجه دنگ بیجیه بپرسی دنگ بیجه کی وک دنگ بیجه تا شیخ سلی روی دنیای چونه شیخ سلی شاعر و دنگ بیجه کی مزنه لی هر توش تو وقتا کی وی هیه چاوا که وقت سبه وقتا شوه وقتا سرمه وقتا گرمه وقتا چوبونه و وقتا مرنه هیه وقتا یختیاریه جی هیه نها وقت یختیاریه خوال تمن لاشی وی دانیه دنگ و آوازی وی نمحالته بهناوی تشکه و وقتیا جوانکی تیره ناکه حتی نها تو دنگ بیجی اوقاس خوال بر من نگرتیه شیخ سلی جمن زیده و نکیمینه تارخان قلنیه بوان گوتن عبدال رهنکی بهناوی هات بر و لخواه های بوکو نحقیه لدنگ بیجی خود که لوی داری حسرین دچاوین شیخ سلی را آویتن و گوت عبدال جخواه وایا لبر چاویا و نای خوب بشارتن دوزانی از یختیار بومه دناف سالان دا چومه از اف نبس پارل گند داوت بوگل حسب سوار کربون از جی بر بویان را لحسب وی سوار بوم و لحسب کتم وی چاقه جو تک درانن من یه پاشه کتن شته خویای یختیارم عشقا من رویای اوک بره نکارم کلامان ببیجم جو خواده دخوازم حق من جتر نهیله جو خواده دخوازم تو کور ببی بلا حتی 7 سالان کورانی جو چاوین تفه وره اره بلا آوا رش بچاوین تده به و 7 سالان تو رونی نبینی تو 7 سالان به هیوی و حسرت رونی به هفر بناف تاریه ده بمینی تو کور ببی عبدال لوی داره گلکی لبر روشا شیخ سلی کد جه کرنا خواه پوشمان ببو و جه جوات را گود گلی جواتا حاضر من ولات سرحد بری دست و سوزان تودک لحف خواستیه لدوان جانک و جامران مینا حاضران من کلام گوتیه و خبر دایه شیخ سلی جمن و باوی من زیده شیخ سلی گود تقل یا عبدال تو بریا خود هر آمن و تنما تارخان قلنیه گوت عبدال از لسر سوزا خواه بخوازه تو چه تخوازی بخوازه دنگ بیجی من خست عبدال کمبر از زیر یا سرمالی محمد پاشا دابیه جه پشتا خواه فکر و ری جواد دا و گوت بگی من مال دنیای هر لدنیای دمینه مال دنیای جمرن لازمه جاني بگی من ساغبه نجبو مال دنیای حاتمه ورا ترخان بگی گوت و چاقی جتا دخوازم تو ببی دنگ بیجی من بگی من از نکارم ویاجی بکم از دنگ بیجی سرمالی محمد پاشا ما جوی و پیوه دنگ بیجی کسی ناکم
هر چی قاسی ترخان و جواتا وی دخواستن عفدال چند روژین دنجی لجم وان ببه میوان عفدال جبر روشا شیخ سلی نخواست لورا بمینه. عفدال خاطر جوات شیخ سلی و ترخان بگی خواست دا سر ری بری خدا سرحده و ودگریا ده پیوین ویده پیره او آورین شیخ سلی یه داوی و او روشاوی جبه بخور هلانی بو و کتبو سریا وگره جفی هاتنا خور نرازی بو جارا اول لیوستا هاتبو جارا اول بوکو هل دلکی نرحت جهکی ودگریا چه قاسره چبو او قاسره هات.